Rasa kurang jelas kadang-kadang bila saya lihat. Feel like something is not right lah kan. Alhamdulillah semua selamat. Bapak happy. Anak saya ni hidup nampak. Really good, fantastic. Nak cerita Haji punya mata saya operate kan, he's 79 years old, macam katarak kekerasan macam umur 50-an. Betul saya cakap. Betul lah Haji jaga makan dia. I don't take gula. He doesn't take sugar. So siapa yang tengok ni kena jaga sugar Haji. When I got married, I don't take sugar. Masya Allah. You can see me now? Of course I can see you. Tengok semua orang bagus. Nana pun bagus. Tengok orang pun bagus. Alhamdulillah. This is the only one that people should come. And semuanya bermula dengan bismillah. Dan akhirnya dia Alhamdulillah. Alhamdulillah, aku nampak banyak kedut pula. Alhamdulillah semua selamat. Bapak happy. Anak saya ni nampak cerah lagi tengok. Nampak cerah ke, Pak? Nampak cerah.